Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 30. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: Cüzzü şevarib ve arhul lihye khaliful mecuse ravahu Muslim. Abu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Murutuңарды қысқартқыла, жана сақалыңарды өз авалында қалтырғыла. Мындайша айтқанда сақалды қойғыла. Мажустарға, отбарастарға тескери іш тұтқыла. Имам Муслим риwayat қылған сахих хадис. Хадиске түшүндүрмө. Сақал тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир нече хадистер келген. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын бир жолу сакалынан аз болсо да алганы тууралуу эч бир риwayat же бир хадис келген эмес. Buxari Muslim'de kelgen hadiste kethel lihya ve kethira şa'ril lihya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalı köp, kalın sakallı kişiyle degen hadisler kelgen. Jana ошондой эле bir neçe sahabalardan sakallarının sıfatı tuuralı sahih riwayatlar kelgen. Jana sahabalar da koyu sakallı, köp sakallı sakalını östürüp жүргөн kişiler bolgon. Bir sahabadan sakalını kırıp alganı tuuralı bir söz, bir riwayat yok. Oşonduktan bardıq alımlar sakaldı alıp taştoo aram iş ekenine icma kılışkan. Mındayça aytkanda bir pikirge kelişken. İbn Hazim rahimahullah sakaldı lezime menen kırıp alуу boyunça masaleni aytıp, munu durus emes ekenin bayandagan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytkan: "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Kim kaysi bir qoom okşossa oşolordan dep aytkan. Hadisten alına turgan paydalar, birinci paydası hadiste cüzzü sözü menen keldi, bul degeni murutta aluu degeni. Murutuңарды algıla degeni, varhul lihya sakaldı koygıla degeni. İkinci paydası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Men lem ya'khuz min şaribihi feleyse minna." Kimde kim murutun albasa menden emes dep aytты. Peygamberimizden bizden emes degeni kapır degen emes, bizdin işibizge layık iş kılbagany degeni. Üçüncü paydası İbn Umar'dan kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Khaliful müşrikin, waffirul lihya, wahfuş şevarib." Müşriklerge teskeri iş kılgıla. Mındayça aytkanda alarga okşoş bolgula. Sakaldı toluk koygula, jana muruttu kıskartkıla dep aytkan. Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytты: "Uqqita lana fi qassish sharib وتقليم الأذفار وندف الإبط وحلق الأعنى أن لا تترك أكثر من 40." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge murut aluuda, jana tırnak aluuda, jana avrattın jünün aluuda bizge wagtty belgilep 40 günden ötkörüp jiberүүnü aytты. Emi 40 gün bolgonga çeyin alamın dep jüre beriş bolboyt. Jogorudagı nerselerdi. Muhtajlık bolgonda alına beret. Uzağı 40 günden ötüp ketpös gerek. Muruttu lezbiya menen kırıp aluu kerek mi je kayçı menen kıskartıp alsa bola berebe? Mınday awalda eki özü teң durus. Muruttu kırsa da bola beret, je kayçı je uşuğa okşogon nerse menen kıskartıp alsa da bola beret. İbn Abbas'tan kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem murutun kıskartat ele degen hadis kelgen. Muruttu algan kezde oң taraptan baştap alınat, antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ar bir işin oң taraptan baştap kılat bolçu. Bирок урматтуу нерсеге тескери нерсе болсо, мисалы ажатынан тазаланууда сол колун колдонот болчу. Төртүнчү пайдасы Имам Ахмед рахимахулла тырнак, мурут жана чач түктөрдү ошол алган кезде көмүү керекпи же мындай эле таштап жиберсе боло береби деп суралганда, Имам Ахмед рахимахулла көмүлөт деп жооп берди. Мына ушул суралган нерсеге ылайык hadis келгенби деп сурашканда, ова Ибн Умардан hadisке ушул Ибн Умардан riwayat келген. Ибн Умар тырнагын, ушул чач түктөрүн көмүп коёт эле дейт. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den da tırnak tük çaştарды көмүүгө буйрганы тууралуу hadis келген. Анткени инсан урматтуу болгону үчүн. Ошондуктан чач тырнакты көмүп коюу абзел болуп саналат. Бешинчи пайдасы sakaldı koygula dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 türdü söz menen oşol buyruk türdü aytkаны kelgen: "A'fu ve anfu
ва арху ариджу ваффиру. Мына ушул сөздөр. Бул сөздөр сакалды коюу керек экендигине далалат кылат. Алтынчы пайдасы Абу Шама рахимахулла айткан, азыр бир коом пайда болду, алар сакалын кырып алып салып жатышат. Алардын бул кылган иштери мажус отпарастардын иштеринен да жаманыраак болгон адамдар дейт. Мажуси отпарастар алар сакалдарын кыскартып, ал эми муруттарын өстүрүшөт болчу дейт. Жетинчи пайдасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сакалды коюуга буйурду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу парызга, мындайча айтканда, важипке, парызга далалат кылат. Сегизинчи пайдасы сакал коюу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчип, бул эми сүннөт болуп саналат. Тогузунчу пайдасы 4 мазхаб алымдары дагы сакалды алууну арам деп айтышкан. Барысы мына ушул нерсеге ижма кылышкан. Wallahu a'lam.